بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحاب و اتباعی توابه حتی رجا قیامته تماشاوان هجا د برنامه سیرا نبی یک نو دیسا عمل پیشبری وانه ایرو انشاءالله د برنامه خود جه حیات و مجادله پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اما بحثا حدیثه و بویرین سالان هجرتی چارمین گو بکار هاتنه اما بحثا هم بکن د برنامه بوریده وکی هند شوپینن ما حدیثه و بویر سالا هجرتی چارمین ما بحثا حربا خندقه کربو بس برگو دما برنامه ما یاجبوی هاتی وقتاندن کرده ده برنامه که دودیا ده نممکنه اف حدیثه و بویر خندقه بقدش بروی مجی حربا خندقه لگلک برنامه پار کرن ایرو انشاءالله جوان حدیثه و بویرا امی حربا خندق صحبتا خواه بردوام بکن تماشاوانین هجا خندق براستی ده تاریخا اسلام ده جیکی ویی گرینگ هیه چما چونکی اگر وقت بمینه داویا برنامه ده انشاءالله هزه بین مزمان چونکی حربا خندقی حربک ده نابینا اسلام و کفره ده یا هری گرینگ بو هزن کفره رخصن کفره به توی هز و قوت آخه هاتبون مدینه دور پیش کربون دورا مدینه همو پیشا بون دور پیش کربون با آرمانجا گو مدینه جهولی راکن بس نزی مهکی اف دور پیش کرنا دورا مدینه بردوام کربو ده انجام ده خدا عز و جل ببای سبعه وکی بای گو بسر قومه برده آنی و هلاک کرم بای سبعه او هزن احزاب جی یعنی او رخصن کفره جی جهف بلاورا کربو جبروی که خندق ده دیروکا اسلام ده چرخا خاله یعنی دönüm noktası Türkiye امجرا دبیجن چونکی پشتی و حرب پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه ایدی جنها و بشونده دجمن نماد کاره erişime بکه به izn و آلیکاری خدا جنها و بشونده اما erişi دجمن بکن هزن دجمن قوتن دجمن اما شهف بلا بکن جبو تبلیغ و پیزانینا اسلامی ارتش اسلامی اما بشینه سر باجارا سر گندا سر حرم نیاری اسلامی جوهلی ده خندق جیکی ویی گرینگ ده دیروکه ده هیا حربا خندق پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده صحبت بوری ده مگو آنی بو زمان تدبیر خال به همبر یه دجمن ستنده بو نزی 10,000 لشکر هات بو سر باجار مدینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی لپیشبری وانا به تدبیر دورا مدینه 5 kilometre و نیف خندق کولا بو یعنی کورتالک فره و کور کولا بو 5 kilometre و نیف 5500 metre بس کولانا و کورتالی گو ناوه و خندق نه کافی بو چونکی جینی خندق ازراف هبون جینی نظم هبون جینی ازراف و نزتونا باشی اگر نحتور و حارس نوبتا دورا و کورتالی و خندق نگرتا دبو دجمن دجیز راف دا خندق درباس کرا بهاتا هلا مدینه قوتا دجمن گلک گرینگ بو دوی سردمه دا جمارا مدینه بتواتی 10,000 کس بو دجمن جیب 10,000 کس 10,000 لشکر هاتو بو سر باجر yani قاسی نفوسا باجر لشکر دجمن یه چکدار خواه آماده کربون هاتبون بویگو مدینه جبنی ده شغلی راکه جبر ویجی حربک زور دجوار بو پیغمبر علیه السلام صحبت بوری ده معانی زمان
هم لدورا خندق نحتور دانی يعني خندق تشبيه دا خطانا به گروور بو هلک و پشتاویل چیه بو یا مدینه دو سه هلویشی هاتو بو کولاندن پیغمبر علیه السلام دیگل تدبیر خواستنده بو لدورا خندق نحتور دانی بو نوبتچی هم جوانا دبیجن نوبتدار بوی گو لشکر دجمن خود سر گاو نکی یا جهسپی خود سر باز نه دا بازدان و درباسی هلا مدینه نبه شهلاده دا پیغمبر علیه السلام دبن قمانداریا هنک صحابه دا مفرزنی یگو عصایی شاهندور باجر دامن بکه دوسut جی سیست کس دامن کربو bu işi çünkü döndür bajer de Yahudiye Kureyza habun Yahudiye Kureyza peyman axa xira kirbun ya bi Peygamber aleyhissalatu vesselam ra bu her keli ki döndür bajer isyanak dest pê bikrana döndür bajer de Müslüman gop xwe bilyana ji derve ew nehterê dora xendaqê jî wê bi tîr û kevana dijmin ew nehtor jî wê tune bikirana û derbasbana ji ber wê yanî ji helekê de esayîşa hundur bajêr jî pirsgirêkek cidî bû ji bo Müslümana ji bo Peyxember aleyhissalatu vesselam. Peyxember aleyhissalatu vesselam her çend nexasim malê xewle yê sahabayî gol xewleyê bajêr bû vala kiribûn ew mal bi tedbîrî anî bûn malnî nava bajêr ji bo ku Yahudî êrişê li wan nekin çünkü Yahudî qewmekî xapînog dirû û nexweyî soz û peyman bû qewmekî karî bû ji bo qurişekî gelek însan bikuştana bifrotana Peyxember aleyhissalatu vesselam jî ew hesab dikir û li hundir bajêr hêzên esayîşê dida gerandin wek îro em bêjin teşkilatê polîsa yê esker çawa got hundir bajêr de digerin û esayîşa hundir bajêr damin dikin دوی سردمê de jî Peyxember aleyhissalatu vesselam ev hêzên esayîşê di nava neqeb û bajarê Medînê de bi şev û roj 24 saata dida gerandin. Bes dîgel vî xasî jî talûke hebûn. Mesela dibêje li gor rîwayeta Peyxember aleyhissalatu vesselam metawî Safiye hebû. Safiye keça Abdülmuttalib bû. Yani xweha bavê Peyxember bû. Xweha Abdullah bû. Meta Peyxember aleyhisselam bû. Diya Zübeyr bin Awam bû. Dibê meta Resulê Xweda Hazretî Safiye û hinek zarok û pîrek di hundir malekê de ne Peyxember aleyhisselam wan şîret kiriye gotiye heta ev talûke berteraf nebe bela nebe kesek bera ji malê xwe dernekeve ew jî di hundir malekê de ne dua dikin ji Müslümanan re bi meraqin bi tirsin xof tirsê ji xwe Qur'an dema got behsa wan roja dike dibe ji tirsa gurçikê we hatibûn qirika we got ji devê we baz bide hûna qasî tirsiya bûn. Hazretî Safiye û hinek pîrek û zarok jî di hundir malekê de ne di wê kêlîkê de şairê Peyxember aleyhissalatu vesselam Hesen bin Sabît jî ka ji bo karekî xwe ye ka ji bo tiştekî dine dişe wê malê dibe komek Yahudî êriş dikin êrişî vê malê dikin diya Zübeyir yani meta Peyxember aleyhissalatu vesselam Hazretî Safiye gazî Hesen bin Sabît dike dibêje Hesen rabe şûrekî ji wêre ye dide destî wî dibêje Hesen rabe vî şûrî bigire û wa Yahudî tên yani qefleke deh kesin wê werin êrişî me bikin here vî şûrî wan pêşvaz bike binare tu zulame belkî bitirsin belkî bêjî kal paş wî hinekî dî jî heye bitirsin bela xwe me nedin dibêje vî şûrî bigire here wan pêşvaz bike bes Hesen mixabin yani gerîb e temaşevanên hêja ji diya me Safiye re dibêje ey keça Abdülmuttalib ev ne karê min e destê min ne destê şûr û mertala ye dibe ez mirovekî
وتاوی زمانی وی ده ند دستی وی ده ند زندو بندی وی ده قوتا من همو زمان من ده رابع تشخال çara سری خواب نره از نکارم yani vana peşvaz bikim u servet defa bikim hon zanın un peşvaz dikin nakin hon zanın براستی جدوان روژه زور زحمت ده yani Resulü Xuda sallallahu aleyhi ve sellem و اصحابی خو بلکی محتاجی لشکرکی بون بلکی محتاجی خورتکی نوهاتی بون حسن گو خوش پاشوی کاری دا عالی و نخاسم yani Yahudini qaflek go erişi zaroka bikin, erişi pireka bikin ve zarar bidin zaroku pireka çok az Hazreti Safiye dikenaka ısrar diked beje Hasan rabavan peşvaz bike vaşur emeci piştigiriyata bikin ve vana eriş bikin dibe destdirejiya bikin dibe be edebiya bikin dikenaka Hasan ev kelime go Gelikek beri mugo dubaret ked beje ay keç Abdülmuttalib evne karimine destemin ne deste şuru mertalaya az miroveki zmanê xwe quweta xwe zmanê xwe distînim şwara çara serê xwe binara Safiye dikenake dinara go ruh Hesen nayê radibe ew xwe ew û çend pîrekê li tenişt wê radiben vê qefla Yahudiye êrişkar pêşvaz dikin xweda jî قوت و علیکاریه ده ترسید خدله وان ایلیشکرا حضرت صافیه چر شور بلند که ده قحفه یکی جهو یکی یهودی لقحفه وی داتینه وی جیدت کجه اوی دی چاقا دنارن حواله کی وان هاتا کشتن کت ارده ده ترسن باز ددن جوری بس ترمه ویه کشتی لوری ده هلنو باز ددن پشتی گو باز ددن دیسا دیامه صافیه گازی حسن دکه دبیجه حسن رابه وای تا ناموس نکرد یعنی امرا بپیرک ام خرابون موان پیشواز کرد و موان کشت رابه اوه یهودی شوری بگره لبریکی ویل جیبی بخبته بلکی تشنته هبن هناك جلمل لسرن کا او تشنی زیدل سرن دبیجه جیبکه دکه ناکه دبیجه Valla ev ne karimine mekelikek bereş varago yani hun zanın hun çekivi cilevi jetken nakin şuru mertalivi hun radhejene ranahejene hun zanın diken nake Hasan disaji vikari nake brasti ev tiştego Hasan kir gelek be Ashabê Peyxember aleyhissalatu vesselamî got ev derbo mesele bihîstin gelek wan xerîb tê. Ji xwe dibe Hazretî Safiye vê rewşa Hesen dixe dilê xwe çunkî gelek bi zorawî çû zilamek yani hêz û quweta wî li cî zend û bendî wî bi quwet hemû tiştê wî li cî û qeflek Yahudî demago êriş kirin vî Zlamî ew pîrekê Müslüman piştgiriya wan nekir alîkariya wan nekir heta dev piştgiriyê û alîkariyê berde jiyê xwe ra nebû Hazretî Safiye dixe dilê xwe dibêje ez Resulê Xweda bibînim ez ê gilî û gazinê Hesen bi Resulê Xweda bikim leysa dibe kelîkek derbas dibe Resulê Xweda ka duêrêr derbas dibe ka Hazreti Safiye bi şeklekî wî dibîne bi gef dişe ba Resulê Xweda gilî û gazinê Hesen dike duê hengamê de Hesen jî li wêre ye Peyxember aleyhissalatu vesselam dibe çaxa got Hazreti Safiye xilas dike diqedîne iştegaliya xwe di zîvira ser Hesen yani dimizice jî dibe Hesen rast e dibe bele ya Resulallah tiştê got Safiye dibêje hemû rast e Peyxember aleyhissalatu vesselam lewmal Hesen nake Hesen şermîzar nake pêr naxeyde di zîvira ser Hazretî Safiye dibêje rast e yani Hesen şûr û mertal hejandina şûra nekarê Hesen e bes zimanê Hesen ji derbê şûra jî tûştir in
yani kare go zmanı gibi ki derbe şuraji duşturun brastici tamaşavanın heja dibêje çağa filahi necrane yani Nasarayê Necranê hatin ser Peyxember aleyhissalatu vesselam bi heyeteke hatin gotin ya Muhammed kawere di mizgefta te de em ê pesnê dînê xwe bidin û tu pesnê dînê xwe bidin. Şairê me bera bi şer û bi helbest bera ew pesnê dînê xwe bidin û yê tê jî şairê xwe yê namdar hemûya bicivîne bera bi şer û helbesta ew pesnê dînê xwe bidin. Kê zora şaikîjan şaira zora ê dibir em ê yê diherin ser dînê wanê got serfîraz bûne. Peyxember aleyhisselam qebûl dike ba çend şaira dike yek ji vanan jî pêşkêşê van şaira jî Hesen bin Sabît e. Hesen bin Sabît dibe bi şaira reqîbê xwe mat dike temaşavanê nêja. Yani dibe bi şer û helbestna pesnê İslamê, pesnê Müslümantiyê, pesnê Qur'anê dide şairê filaha yê Nasara yê qebîla Necar dibe bi rastî jî Necran bi rastî jî dibe mat dibe hê Hesen gelek şerê xwe neqedandine radibin îmanê bi Xweda û Resulê wî tînin. Yani tiştê got bi şûra belkî gelek sahabe bi kar naniya Hesen bin Sabît bi zimanê xwe neyarê xwe dijminê dînê xwe da mağlub dike û dibe sebebê got ew dijmin Müslüman bibe daxilî İslamê bibe. Di dirêjiya jiyana xwe de Hesenê Kurê Sabît bi şer û helbestê xwe gelek xizmet ji İslamê re ji Müslümana re ji Pêxemberê İslamê re kiriye bi şerê xwe gelek pesnê Pêxemberê İslamê daye heta peyve xwe da ew dibêje ez bi şerê xwe Pêxemberê İslamê nawesfînim. Dibêje ez bi şahiyê bi xweşikbûnê Pêxember yani ew xusûsiyetê Pêxemberî li pêş ez pê şerê xwe dinaqişînim. Vî şeklî jî bi rastî gelek peyvî wî hene. Di dirêjiya jiyana xwe de bi şerê xwe bi helbestê xwe gelek xizmet jî İslamê ji Pêxemberê İslamê re kiriye. Di wê serdemê de yani di serdema Peyxember aleyhissalatu vesselam de şairê wê serdemê wekî rojnamevanê esra me bûn. Çawa tedî di televizyona de di rojnama de rojnamevanê rojnamekerê yê gelek namdar hene bi serokê dewleta re hevpeyvînê dikin gelek civîna çê dikin konferansa didin bi saeta bi pera diştexilin bi pera konferansa didin nivîsê wan ji terefî gelan de tê şopandin tê xwendin fikirekî aqilekî dide însanî aqilmendin zanan e berê civaka dizîvirînin serdema wê wextê de jî wesîfa şaira ev bû Hesenê Kurê Sabît jî ev kar ji dewleta İslamê re dikir. Lêbelê di vir de tiştekî balkêş heye got eshabê Pêxember aleyhissalatu vesselam yê got bi şev ro di herba de di cenga de şûr de hejandin û yê wek Hesen bin Sabît got jiyana di dirêjiya jiyana xwe de raneştiye şûrekî û yani talûkak ji ser pîreknê Müslüman defa nekirine yê şûrkêş yê qalemşor ne lomandiye temaşavanê nêja. Yani ne gotiye tu tirsoneke bina ez çi qas cesurim yê qalemşor jî ne gotiye tu nezane ne ji min be tu nikare fikra xwe ramana xwe ji gela re bêje tu nikare şairê gelan yê dijmin û neyar yê dijê me tu mağlûb bike hevdû ne lomandine. Feqîra dewlemenda feqîr zana nezan yê bi cesaret yê tirsonek qet ne lomandine wekî azayê cesedekî çawa got hevdû temam dike û belkî cesed yani got em bi hişê xwe yê însanî bifikirin cana neynokê me tedî dirêj dibe yani em jê dikin davêjin bi meqesê belkî yê li gor me ew di cesed de ew neynoka got em jê dikin em
دبیجن حوجهی پی تونه جسد ده بلکی وی جسدی ده صحابه وکی نینوکی جی یه وکی چاف جی یه وکی لنگ جی گو گوده همو لسر دمشه منت لهفدو نکرنه هفدو نلوماندنه یه گو کاری پر پی دبه یه گو کاری هندک پی دبه نلوماندیه وکی اعضای جسد به هفدو را اتمسفرا اوین و خشی و حضور ده به هفر جیانا خو بردوام کرنه و هفدو تمام کرنه دوی واریده اصحاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی براستی جی دناوا انسان ده میناکک هری خوشکن جبو جواکا مسلمانا جبو جواکا مسلمانا گویب چاوا به هفدورا بمشن چاوا به هفدورا معامله بکن براستی جی میناکا هری خوشک اصحاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام حسن منو ثابت جی به تفگر راخه هیچ اکی ددمه گو جواکا مسلمانا yani yek nikara xwe ser yê de bilind bike wekî ayetî kerîme jî diferme dibêje bilindbûn bi tirsa Xweda ye bi teqwê ye bilindbûn ne bi zanebûnê ye ne bi cesaretê ye bilindbûn bi samîmiyetê ye bi teqwê ye Hesenê Kurê Sabit jî bi şeirê xwe bi helbestê xwe ev wesîfa gobikar aniye xwe li ser yê de xwe ser hevalê xwe بلند نکریه ده حربا ده جی بو گو جسارت آیو نوکی یا حوالی ویبون یا ری حوالی ویبون خو کم جی ندیتیه خو نظم نکریه چونکی کاریوی جدا بو وک استاد بدی o zaman جی سعید کردی رحمو رازی بونا خدال سر به ده بیجه دعوتوان اسلامی هر یک جوان وکی چرخا فبریقا که هفدو چاوا گو چرخ دزیورن و هر وصفه او فراغ فابریقه آیه کی جدایی گو به هفره دخبتن چرخ دزیور و فابریقه دگاره فابریقه تشتا ایجاد دکه دبیجه دعوتوان اسلامی جی هر یک جوان وکی و چرخه گو به هفره بزیورن و هفدو تمام بکن بله تماشاوانن هجا براستی ما ایرو صحبت آخوا صافیه و حسن بنو ثابت رحم و رازی بنا خدال سر توابه ما قدان ایرو جماعتن داویا برنامه خوا حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعلیه نبینن امانت خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته